ole simple English sirna kalau long le effect cewa he video bi ka chuan idioms kan en hawang trong upa idioms kan en hawanga he idioms si tun lai shopping an war mema bazar mo thile bazar khami ta na man ang chi ho ka ani lai takin hlim takin English sir kan tumanga chuan shopping na iman theyang chu bazar na entirnan soidu alawa idiom su trong upa kan ti kha toifel taka soi theina khatiang ang chi kha ani heta hi kada le feka lyrics engkim kha hi chuan example ka pethlap poka hei hi in lo siranga hemi ang lo po hen example hi pethe ni ole ti kan tran halang pakhat na chuan hit the shop ti hi bazar turakal mo I bazarang tina ani hit the shop inti chuan ho I bazarang tina khani mo bazar turakal chuan example penghalang let's hit the shop this weekend and find some good deals tun kar top chu ho I let's hit the shop I bazar teng mo bazar ai kalang chuan and find some good deals engamo thil man tlom deuh mo man deuh isong suak ang isong ang ti na kani chuan chiang ang tiro ti kan hit the shop ti chu bazar kal soina ani le pakhat na kan sauta pani na chuan shop till you drop hemi omzia chu mi bazar pe deuh soina ni an chau na ma bazar entirnan thian ten enin han bazar en han kalkuala tiro I thian nu chu achau he entirnan leitur leizo to nu po bazar nuam ti em chu mi chu enang kalang tiang chi khatiang ang achau thak kheng ma bazar kalkual ngat shopping nei ngat ang chi khatiang ho soina khan shop till you drop ti kha an mangani mo I chau ma chu shop char mo bazar char khami soina khani ole tikan example in peteang she loves shopping so much mo that she can shop till she drop bazar hinuam hiti ya khanu khan mo sia mo hi po ni se nap theng hi mo a bazar thei ti na ni nap theng a chau nap theng hi bazar thei ti na ni ole shop till you drop ti chu bazar nuam ti dewa khatia exhausted chau nap khenga I bazar ang chi khatiang chi soina kha ani tikhan pani kan so le ta pathum na chun shop around kan ti chuan thil check kual en kual mo thil lei ma thil dang ne na entirnan phone te point han lei do na eng phone nge tha aman eng sa nge chu tiang khatiang entiam manin check kual dan dana khatiang kha shop around anti ni thil man ne na han khai kin han check kual ang chi kha chuan chu ta chan man tlom derin le keu thrin ani kha khatiang soinan kan shop around anti ni example in peteang mo before buying a phone le ma hian phone ka le ma hian I always shop around for the best deal sumi sia chu phone ka le ma hen ka en kual ma sa rep zel achan chu aman tlom ber best deal mo aman tlom ber kha ka le du thina wangin thil in ang entirnan Amazon ate po thil in ang chi Flipkart alo tlom jok te mo ka tiang ang chi kha tiang ang kha ka en kuala phone ka le don hian chu ta chan atlom ber ka le thrin ti na kha ani shop around ti chu thil check kuala khai khin kuala khami I aman khai khinang chi khami soina kha ani chuan tikhan pathum kan zauta a palina chuan window shopping enge sia niang le window shopping an ti chuan eng ma le si lawa mo vat en kual dun entirnan thiana te point nei ve thin karinga poisa nei chung a point chui va en ve mai meng inten vakala tikhanin thil kain va ena poisa nei mi lovin enge khatiang ang en kual dun soina kha mo khatiang anga va en kual lei chuang si lo en mai khatiang soina khan entirnan aizola kalchang te pon ma khan ka ching thina
t-shirt lấy đủ te kan ei hian kan en kual phota mo chuan atu ka paisa kengin bazar tu tak takin ka kal thin khatiang kha window shopping an ti ni example in pele teang we didn't buy anything engma kan leilo mo we didn't buy anything engma kan leilo just went window shopping mo engma kan leilo va en kual mai mai kan vakalani we didn't buy anything just went window shopping mo i engma kan leilo va i khami va en kual mai mai khanin kan vakal ti na kha ani ole pali kan sota ato bera chuan pangana chuan hei hi pawimawh han ti ila student life nei vek kan ni a poisa nei lo deuh hun kan man thin lai te min ti re chuak thin ni ole hei hi ato bera chuan on a shoestring budget hemi omzia chu poisa man tur tlem te nei mo bazari tuma amo thil engamo poisa tlem te nei khatiang soina khan on a shoestring budget ti kha an mang thin ani example pe ang abik takin student kan ni lai chuanin sum kan nei lo ati ro nu ten pa ten ning pe khang ang kha kan ma kan ren ve the em mani example a chuan as a student mo azur lai kan ni na angin I had to shop on a shoestring budget mo zir lai kan ni angin poisa kan nei tlem thei hle bazar na turin poisa kan nei tlem thei hle tina ani as a student mo as a student zir lai kan ni angin I had to shop on a shoestring budget zir lai kan ni na angin bazar na turin poi zir lai kan ni lai chuan mo poisa kan nei tlem thei hle tina ang kha ani chuan tikhanin idioms panga kan ronda chuaka i sum mangin shopping mangin mo bazar na mangin khang ho kha i du kha ilo manga a ho mai theya amaro chu i khami kong zonga te po kan lo manga lo tui pui deuh te po kha om ve thei ni ole he video chong kan du to kanga tikhan idioms ang chi te ka mandan ilo ngai tu anga a fia tok lo ni chon comment sa te kan soyanga tikhan kan ching le thau le don nia loin en kol traula next video in mule theu kan tum don nia. Thanks for watching.